Muraho neza Rwanda, muraho bantu bacu b'inkwakuzi, murakaza neza kuri Fever Entertainment. Aha niho honyine ubona amakuru ya nyayo kandi ataravugwa, yuzuye ukuri kandi agutera kwibaza. Uyu munsi turabagezaho inkuru yashenguye imitima y'abantu benshi, ikomeje kuvugwa mu gihugu ndetse no ku mbuga nkoranyambaga. Turavuga ku ifunga ry'amayobera rya hoteli ya Chateau Marari. Ese ni ibiki byihishe inyuma y'iri fungwa ry'iyi hoteli? Kuki yafunzwe? Ese harimo ruswa, amakimbirane, ibyaha cyangwa n'indi mpamvu itunguranye? Tugiye kubisesengura byose umusongero ku wundi. Ariko mbere yuko dutangira, ndagusaba wowe uri kutureba cyangwa se uri kudukurikirana none, kanda like, kora subscribe kuri YouTube channel Fever Entertainment, ndetse ukande no kukazogera kugira ngo uzajye wumva inkuru nk'izi zidasanzwe mbere y'abandi bose. Iyi hoteli ya Chateau Marari si hoteli isanzwe, ni hoteli y'icyubahiro yakira abakomeye n'abashoramari, ariko nk'uko imbuto mbi itinda kwera, hari ibimenyetso byari bimaze iminsi bigaragara ko ibintu bitifashe neza. Urwego rw'igihugu rw'iterambere RDB rwatangaje ko rwafunze by'agateganyo ibikorwa bya hoteli Chateau Marari nyuma yo gushinja kutubahiriza amategeko agenga ubukerarugendo mu Rwanda. RDB yemeje ko yafunze by'agateganyo iyi hoteli iherereye mu karere ka Karongi mu itangazo yasohoye kuri wa mbere tariki 21 Nyakanga 2025. Uru rwego rwavuze ko rwahagaritse ibikorwa bya Chateau Marari inyuma y'uko rukoze iperereza ikagaragaza ko iyi hoteli ikora nta ruhushya. Ni iperereza ryanagaragayemo inzego zirimo urugaga rw'abikorera PCF ndetse n'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB. RIB yagize iti RDB itegetse ko ibikorwa bya Chateau Marari bihagarara. Nyuma y'iperereza ryakozwe byagaragaye ko iyi hoteli ikora nta ruhushya, bityo bikaba itarubahirije amategeko agenga ubukerarugendo mu Rwanda. Yavuze ko kandi guhera ku wa 22 Nyakanga Chateau Marari temerewe kongera gukora, ishimangira ko gukomeza ibikorwa nyuma y'iyi tariki bizafatwa nko kwica amategeko igihugu kigenderaho, kandi ko bishobora kuvamo ibintu bikomeye. Urwego kandi rwavuze ko kugira ngo Chateau Marari yongere gukora bizasuzumwa ari uko imaze kuzuza neza ibisabwa ngo ihabwe uruhushya rwo gukora mu rwego rw'ubukerarugendo no kubahiriza byuzuye ibisabwa n'amategeko byose. Iyi hoteli ya Chateau Marari yafunzwe by'agateganyo nyuma y'uko mu cyumweru gishize yanenzwe ku mbuga nkoranyambaga n'abageni baherukaga kuyikoreramo ubukwe bayishinja kubaha serivisi mbi. Aba bageni mu byo bashinje iyi hoteli harimo kwishyuza amafaranga menshi y'umurengera, umwanda, kubakira nabi, kuba amafunguro mabi. Ni ibirego iyi hoteli yamaganiye kure, ahubwo ishinja abayirega kugenda batishyuye arenga miliyoni 5 yongera ku mafaranga miliyoni 40 bari barishyuye. Nguko uko ibintu byagenze kuri hoteli ya Chateau Marari, inkuru iteye urujijo irimo amabanga menshi ariko kandi ikwiye kwigwaho cyane. Twabwiye byinshi nyuma y'ifungwa, tuvugana n'abantu b'ingenzi bari bazi amakuru y'imbere, ndetse tunagaragaza uko byangize igaruka ku bukerarugendo muri rusange. Ese wowe urabibona uti? Wumva ari igihombo cyangwa ni amahirwe mashya ku yindi mishinga? Gira icyo tubwira mu gice cy'ibitekerezo cya comment. Ariko mbere y'uko uva hano, kora like kuri iyi video nimba wagize icyo wungukamo, ndetse unakore subscribe kuri channel ya Fever Entertainment, ndetse ukore no kukazogera kugira ngo ubutaha utazacikanwa n'inkuru zidasanzwe. Turi hano kugira ngo tukubwire bitaravugwa, tugucukumburira ukuri kandi kubwire imbere y'abandi bose. Murakoze kuba mwatwegereye, ugira umugoroba mwiza cyangwa umunsi mwiza bitewe n'igihe urimo kureba iyi video. Turasubira vuba, ariko kugeza ubu subscribe niyo ntwari ya mbere, like ni inkunga yawe, share ni ugukiza abandi ubumenyi. Murakoze. Iyi ni Fever Entertainment nk'ibisanzwe.